mu bipangu by'abakire ngo ni nko muri gereza ya Guantanamo. Yica icyaka. Ntacyo akangaka ni mu mako gahamba ariko nkamwesha. Aka kabiri muzana umuyaga nkawe nitonze sha nayanjye simbishyura nayanjye. Kire bari banyishe kanica icyaka nari mpfuye nzongere guteta mu gikiri. Muze mbishyure rero. Muze mbishyure sha twakoreye ikofi tukiri bato muze mbishyure. Kwisaka arayabura. Amafaranga sinayasize muri rya kote. Yayataye mu ikote. Ubwo abakire bamukubitaga amafaranga yasize mu ikote kandi ikote yarisize mu gipangu cy'abakire. Uvuga ngo amafaranga ibiki dore wakoresheje 100 yishyura nigendere hari n'ibindi biri gushyura 100 yose. Se ntabwo mwanyumvishije mwebwe amafaranga yasize mu ikote ahantu twakoreraga siporo reka nje kuyazana. Umva bro wakanga ari ukuyama. We ndagukoma. Ese sinakubwiye ko nasize ahantu. Nasize mu ikote. Nukuri kw'Imana ngenda nasenga mu mbabarire. Nasize mu ikote. Inkweto bazivana. Uragaruka gutereza inkweto ari uko uzanye 500 ke nukomeze gutinda uri zaragenda hajya ijana. Bahise bongera ijana bibaye 500 noneho. Ngaho genda. Uzane senyi isato gw'inkweto zawe. Bongera ijana ry'ubuginga. Utindiganya turongera ijana buri saha. No.